Kiro operation yek twatiti ya kaunti ya Embu na Kirinyaga itugetukwata antu batatu baina ndawa ititekeretwe igukona ciria nyuma ya kwao na baikotine na kwi bangi baikotini kiuma giki kiukite na ndawa ici ciao kaingi nia citumika itwita domestic class ciutumika no na micietu kuna inkai cia utumika miundene na miundene teetu itandundu asalamectin ile uchinje rietwa ende na rietwa renge utapu asalamectin lakini ma da chemical ile au no ile ile kindu asalamectin kwa arimi bakweba dawe turuite nyo kwatia tokai na arimi nyaba ina kanya ko kuinga thoko bainga thoko kera to ataba ba thoko ne na ba kainga thoko na miundene yao kenda ende tumba kurekia ma hoya ya aramu ma demba kuthira ndene ya Kenya.